Assalamu alaikumlar. Hurmattуу аралдык суу пайдалануучулар. Бүгүн мына 24-апрелге карата аралдын дыйкандары өз күчү өз каражаты менен мынтип субботник уюштуруп атышат. Şurada gel bayağı gidelim. Başkanın balyasına internet yürüt ku. Bir temelek tepsi var. Bu ortada nasıl kullanacak mı? İşte temelek tepsi var. Boynu alacağız kalkmış. Yine Umut Aralık Çarma bugün bizde subotnik var şembilik. Ellerin barını çıkartalım. Çünkü varta tarlap tuğul mol olsun, elci tuzga tinçlik, toksuk olsun der. Emek kıvat alacağım mı? Çıkanlarga alasam, kıvat versin. Çıkmayanları yüzlerinde otursun. Başına bakmayın da oyacak. Siz burayda çıkmışsın oradan. Ооба. Assalamu alaikumlar. Assalamu alaikum araldıklar. Oy çıkıp beribesingер be. Qarachi elder subotnik qilib uyda jatasinglar bekar. Chiq qiladi. Bak de arka bıcırılmış koşacak. Koyun, koyun. Şimdiye ikindeki üç kez Assalamu alaikum. Ozmek kandayız? Aleykümselam. Salam alaikum. Başkanım tabii. Hadi oğlum öyle. Geldiler buna arka. O da yakşı. Жанега, биздин аралдык суу пайдалануучуларга, дыйкандарга бир эки сөз. Gelmegender gelmeyene koygula su albaysыңар деп атат ой. Ay kelmegenlerge canlı. Sen benim orada canlı. Ay gelgiler Gültürk'ten alt etkiler. Биздин аралдагы эң көп сүйлөгөн суу пайдалануучубуз. Субботниктерден калбайт. Интервью бергиси келбейт атына. Azıcık işler kelet az. Bağırın söylet şeylerini. Yok fotoğraf söylüyor da fotoğraf. O tartı barda bizdir öyle ket barda. Жигиттер түшкүлө. Түшкүлө. Могу таштарды уруп ийели.
Kaç lira tuttu? Hele bunu kaçtır, çıkaralım sen de. Bir tane. Öpkende su altan yeni. Su boya verdim diye araydı. Sen bakarsın arabayı olsun. Ya Talakay молодец, kıyındı yıkan. Eldi karattasın, güldürkendi karat. Yine eldi karattasın. Güldürkende su gerek yok kaldı. Etlemez mi? Tekrar sigara. Sigara seyrek. Çıkıp var kaldı sana. Allah aydayım da. Abi bana güldürken Asıp bakaydım işte. Ha bunlar da kaşmıyla bastırır. Bastıra taşlar. Yoksa böyle kadar. Abiye de ne oldu? Buna kadar sonra yapar. Ya taş koy bana bunu koy, taş koy bana bunu koy şimdi. Şunday bas şunday. Gelin. Ha ortada. Gelin. Kaysınlar. Ne dersin? Abi kalağa büyüsün gerek. Su olmasa tuzunda azap olur. Çantalar artıracaksa su aydaştırır. Uşak toplamak su olsun. Allah'ın yavaş.
Assalamualaikum. Makam qandaysiz? Barsыңбы? Ha? Жакшыбы денсаулыгыңыз? Жакшы. Эмне видео тартуудасыңбы? Мына ошентип биздин аралдын дагы бир дыйканы келип калды. Эки сөз биздин башка суу пайдалануучуларыбызга. Böyle aralga su çıkaralı. Egin köyüzdü suaralı. He? Kanday. Su var. Şöyle açtık bakayım. Aldın oyak koptu sağdan al. Tartı atıp cildi kılmaya oldu bu kendine. Bilesik mi? Kiminle kikra versin? Ana buna moğsu cidedik ençendes. Oo. Anıga cedet. Buna aşağı buna jerde açıp al. Ana babak kıldağı tutkan aşağıda. Bundan açıp koyun kovu. Su koyuverdiler. Ya ne gidin beyde? Şey bütün işlet çıkıp işlet bunu işte bu oydu. Ova. Gittik yere. Yolculuk şimdi bunlar yaksın mesela. Bundan Marat bu yıl çıkıptır. Görüşüngesin. Aladız. Köpsüzdük boş gelip başına. Ova. Мага жагат общество. Akıllı. Бир туугандарды көптөн бери кезип койсуңдар. Бияктан баарын кезбейсиң. Al kişi Marat Öke ova. Biyaktı dile bilmeyik boş gerek. Siz bir yaktı bilmeyiz ki. Birinci olur öyle Marat Öke bilmeyik görset öyle. Bir yağını alsan su gelse bir yağını akıp gider. Tet yağını alın çıkın. Buna taşlarla su gelse bir yağını kumu çayka böyle bir yağını kayra götürmüş falan. Karaç mırtıklılar da istettim. Ağız kandırıyor ya. O kaptanın alt taş taşı. Ama o celde alsak su bilse bu taş çok da kumun da ağızları kayra düşüyor. Ana tepki. Bir bakkan yerdenler. O celde alsıyor o da kaptan. O al böyle bir yakıt olsa. Yine biz de çıkıralım. Ha bulduğuyla bundan skelet demişsin çünkü. Yok biyaktı onda boyu. Anlarını oldu. Ama o celde kötü gelsin bakar. O celde kötü öldü. Куда салу? Su kötü öldü. Bazı taşla koyacağım su var. Ama bir şey iskili yok şimdi yasaplı var tek. Hani değil traktör yapıp da kuşu oturan babayı tanır. Traktör yine ayda kuşu oturan unuttu. Böyle de var burada. Kendi Ne koşuyor bir ara kapıyı. Ha böyle bir kalp koşuyor bu. Ayakta açalı. Ya arada mal koşuyor dedi. Kuru kalp koşuyor dedi. Şimdi şeyde koşar. Bir oldu. Во, тура, ошол жакты бериш керек. Тура, ушул жерге. Мынакей урматтуу аралдыктар. Бүгүнкү иш-чарада эбегейсиз зор салым кошуп аткан ошол Нурлан байке Багатырдан. Тоже баба дыйкан, Кахраман ака экөө багбанчылык кылышат. Буюрса иш катуу жүрүп атат. Не деген таштарды көтөрүп карагылачы. Не деген таштар. Нурлан брат Жетөгүздүн Багатырдын алып кожомкул экен. Денсаулыгыңыз бекем болсун. İşleriniz iyilikte olsun Nurlan abi.
Oy, assalomu alaykum. Qanday balashka? Yaxshimi? Ay, молодец. Subotchiga keldingmi? Ay, молодец. Assalomualaikum. Aral'ın cemaatleri qandaysınlar? Yaxşısınlarmı? Ama bugün Subotnik'te bir kişi az. Onda öyle kişi жүрет. Gelingizler. Subotnik'e çıktılar. Su buralı. Kalalarga su gerek. Ha, ne kılası var? Nasılken qanday? Yaxşı, özün kandaysın? Aylarımız menen. Жалпы биздин суу пайдалануучуларга, аралдык жүрүп турган дыйкандарга эки сөз. Ne deysiz? Talaykaydan ko'p qilasiz ақшасын, ma'qul? Boshqa so'zim yo'q. Талакай баарыбызды чакырып, бүлдүркөнгө чакырат да, баарыбызды. Ооба. Bildirken qanday berет bildi. Qirgizbek hech bildirken bermese oldu ilgari. Жак, ал кишиники сонун өсөт. Буюрса. Aniki kıpkızıl bot çıktı. Мош, мош эле болуш керек. Талакай эми угуп атсаңыз, бир чакырасыз го дейм, аралык тургандардын баарын чакырсаңыз. От души бир Bir второй bildirken kılsanız. первый, второй бүлдүркөнү менен. Калганын биз деле куруп барбайбыз. Soğuna. Bildirken. Командирчи, ылдыйладык мı? Сыртбакай. Girip çıktım. Tartıp çıktın nereysin? Girip tartıp çıkmadın mı? Görmeye kaldın. Ayak, kalbek, yürüyüş, petet ayak. Ulan sen bu işte bak. O ayak, petet, ayak. Ulan sen bu. Ulan Hasan. Bakın bakın. Kıymetken alt ketken ne var? Koya işte böyle tap tap. Kollarına zılıp kaptırık içinde. Ha, жақсы, kollarına zılıp kaptırır. Taktın bana. Gitti öyle tartıp жүрөт. Aydandan taşandırma kıyım olur. Tokaydı gazap duruyor. Çuğluk krem ayakları dedi. Tokaydı ortası beni. Kurbanı ver. Sulu değil. Tokaydı ortasına alıp. Ya anın şey kapı. Tokaydı ortasına simet koymadım. Ya cılına 1 metreden ketip atады. Ekologiyanın emchesi kelip Tokaydı ortası benen ketip atады.
Ayağını taşınıp versen duran drone bir uçmuştu. Akırkı jarı bayağı kanal kalpar koca tokşaydı. Akırkı jarı kalpar koca isteydi. Qaysi akırkı? Beş kaşarın başında. Ha, ta ылдыйкысына бар. Qayerda foto tutsun qo'shing oğlum. Al endi qiladi. Şöyle negizgisini aytamiz. Jahitdan endi o'ta olmay qolasiz. Endi buyurgan bo'ladi. Beri Burası ortasından alalım siz de alın. qanday oladi? Ötün kalagancha alıp ketadi. Ошондо Мына азыр калып жетиге- турган ошонун жээги менен турбасын салып алып берет го дейм ачыскан. 30'ду qarasang bayaq 30 bartkan, mamanga bartkan жүз бери ортосунда жүрчү. Жолдун биягын казып турбуз биягын. İki skotunu ne yapıyorsun bana yaptın? Тарайыр кылып ба. Yok bayaq аэропортта ошо кулай чыккандар жакка. Ал жолдун. Аяктагыларга да каракалдак. Açsın jattım. Aa, Жақында айна барды көлгө аз калды. Кайсы? Ой, тургандар пайда жок. Кетиш дейли. Арка тарткыла деп баягы аралды, ой, аркетти кылды. Жок. Сарт суну албай деп. Эмедегилерди айтам, депутаттар. Тарткыла бирок Аркеттери түшүнүп болот, аркет. депутаттар сүйлөп атат. Баары аны угуп атпайт да. Yok balbak türede büyük bir gibi olsa katı yok da. Катып кетип атат. Ya algı töleyiz ama olarda jasalar mı bunalar? Gelip baş Келет. Трактор келет. Ha Ruslan'daydı. Тракторду эметебиз. Эмар Буйду деген- ажа, ана ушунда бери киргизет. Mamleket çıkar, toplum çıkargandan keyin төлөп берет. Ешким качпайт да. Hökümet Бул жерге жана тетиги строительный бетон ситондор чөксөн эңгилен ошол эле болот эле. Tutkoy öyle getip kalat da alın batı. Alın agып эле кетет. Andan gör şu turgan yerin üstüne taşlatış gerek. Тети бетон жана строительный бетондор болсо, Койгумуз Kvadraт. Alın varlı getip. Al türtüp turbanı koysanız hayra aslan. Быйылдар эми суу катуу келет. Katı gerek. Жок, Руслан, пока азыр мына суу аз кезде ошолорду койдуруш керек. Oşo koydu. Ana su girgendeki bitti ana. Hayra albaydı. Oşolardı tezdetip. Эскаваторду мен азыр сүйлөшүп келбедим. Соляркасын менен эртең чечмей болду. Куюп берген деп. Анан эскаватор эртең аркетке барат. Аяк тазалап. Жок, бул жерге да келет. Бул жерге келип туруп сууну деген уже бөр башка буруш керек да ар жагы. Бургандан анан эскаватор берип жүрөт, бай былтыр келе. Мен сизге чалам. Келе каласыз. Su çok gelgenden keyin gire albayt. Жок, мына Yerge beton gerek bol orada. Beton koyuş gerek. Beton koyuş gerek. Te betonları da alıp çıldırsa olur desko. Bilse olur. Yok bu betindegisini ala aytpayсың. Ayakta alsang biyagınca ayt, biyagı zıldап çıkar. А берик бетондар кайда? Ildıyrak durgandardı alsa olur. Мына жерде буйда, мына жерде. Тетиги кирип атпай ошол жерде. О, ошол жерде бери буй. Былтыр май. А тетиги чоң ортодогу таш башты башы сүрдүрүп каздырып алып ийбей. Тура берсин дал ошол. Ал башы тура бер. Анда вообще Ал уже түшпөй калат. майда кум кирип сиңишип. Жа, ортодогу тийбейсиз. Мына жерде ачып, мына жерде. Ошол тетиги агып атканга эле ачпай эле эмне таштатыш Жок, керек. былтыр майыкты казганбыз да. Эсип тур. Муну азыр казбаса деле суу келип атат. Просто чоң суу келгенде эмнетип кетпесин да. Ha sırpakanın mojeli döveceği var. Kaç mı? Жок, тетке Koşu aldı, ortadan bir aldık deydi. Теткини алдырыш керек да. Таштар турбайбы? He. Ошондон кичи көтөрүп алдырыш керек да. Бери карай киргизип тур, өйдө карай. Каз ары кете. Peki bırakıdan başla döv arda kal. Ушка чейин качыш керек да. Каздырганбыз ошо. Каздырган. Бирде каздырганбыз, бирде каздырганбыз. Калакайыңды бүлдүргөн киши жейилбейт дейт го, катуу. Бар. Катуу саласы бар. Тиш бар да. Жейсе болот. Бая сорту менен болот экен да. Ben bayağı bunu Баары бирдей да. Şortlar емес. Bu bölük süperdi bayağı. Lan Kar bağırma neyse bir de. sana tavar. Товар кийит. негизи талакайдын бүлдүркөнү номер 1 ысык көлдө. Yavaş girdim. Так что талакай көрүңүн мына элдин баарын өгүттүп атам, айтып атам. Талакайдын бир күнү мастер класс көрсөтүп үйрөтүңүз кандай кылып бүлдүркөн багыш керек деп. Мастер класс тартып бериңиз деп атат. О, биздики. Жерге бир машина бетон алып келип куюп койсоң 5 жыл. 45 миң euро бирик үйүнө алып келсең.
Давай, иди. Давай, durma yok, yıkı. Durma yok. Asıp kalacak da diyecek mi? Tamam lan. Bir aşağı, alt tarafta mı? Bir taş bak. O gece varsam oblast biz жооп бербейбиз. Районго бар дейт. Областын эмне кереги бар бизге? Oldu. Жойлуу эле келип келе дедимдерчи. Пайдасы жок эле акчаны алып. Ошол бала дыйканга шарт түз берип коюш керек. Өкмөт анча балансты алып лоска өткөрүп берип атабыз деп атпайбы. Ошол жеринде сиз дыйкан менен тыгыз иш алып барып, бүгүнкүдөйчү молодец ака. Булар баягы суу пайдаланат да, булар арыктын шартын билет. Ошого жараша аягын түздөп берсе, ошого түздөп берип, оңдоп берип, шарт түз берип койсоңуз эле болду. Акчасын анан тураганга да жакшы да. Sen menен bak. Жыгылып кетпе. Макулбу? Кулап кетпе. Алай өз жок да. Талакай бүгүн өзүңөр иштеп койгула, менден силерге бир күн деди, экскурсия деди. Мүзүркөн бушкан кезде чакырам дейт. Koyla özünki de akıl ver o. Okuy kazanırsın. Koylarını sat algan ya. O algan buna olsun. Ona gelmeden gidet de. Yok ben su toyet eteli buldum diye. Ona gel kötürse de o. Туугандар, негизи туурада, негизи бул киши дагы дыйкан, баба дыйкан, баарыбыз эле чогулуп атабыз. Бул да удобство кылбасын, самый главное, калгандарыбызга суу барса болду да самый. Ооба. Bay özüm çeçken emesin de burada subatda ekmeden çeçip koyayım dedim. Bu kim gibi? Ошондой болуп атабы? Ул алган турба. Керек болот ошону. Уже сарай асат коюп атат да. Арыкты бияк четке жылдырып, анан экскаваторду өзүбүз жандап берем деп атат ажыка. Бүт чыгымдын баарын, э? Только макулдук керек болуп атабы? Макулсуңарбы, урматтуу дыйкандар? Ana kelip kol bilen uçurmayın. Жок, өзүм бүтүрөм деп атпайм мына, өзүм бүтүрөм деп. Макулбуз, э? Köprü salıp beret kak bolosunu. Аркыны бери жылдырат экен. Жо, ак köprüde жылбайт дейт. Ошойда. Нурланова, шеп салып берем деди да, э? А болду эмне туугандар, мына чечилиптир бүт чыгымды өз мойнуна алат экен. Биз жактан только добро, иши ийгиликтүү болсун, сам гана суу үзгүлтүксүз кетирсе болду. Бадака жүргүлө эми бир. Тамактаналы. Obet kadar. Oturgunlar gittir. Oo, akıllı olmalı desta. Hep gele. İnşam köletsem. Allah sizden bunu. Bir tane olmuyor. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Rahmanirrahim. Ve salatu ve selamu Resulü Muhammed ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Ya zel celali ve ikram. Subhanallah Teala maçıksız makbulur şuurlar olsun. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın sallallahu olsun. Ya Allah'ım bu yıl elci tozgar tinçlik verin Allah'ım, toksuluk verin Allah'ım. İşleyin işleri alsalam. Bereke mevziyle cengitiklerin. Yıkanlarımızın kılgan emgeyle
Akış kaytıp, şümüz mol berekeli kılıp beri Allah'ım. Tabiat kışlarının sırtkarı kılgını Allah'ım. Yol kırsıgan, yer astından yer üstüne götürgen belafet kırsık orsuk olarını saktap koruğun Allah'ım. Ya Allah'ım sizge arasından bereke mezgili cengitiklerini tapkan tergenleri berekeli kılıp Allah'a karaz galatalım imanını sap hidayet verin Allah'ım. En soğukta olup el yutumuzu Allah'tan tınçlılık, tokşuluk versin. El aman el işinde bir zaman yürü Kuday nasip kılsın. En soğukta olup daim yokşunda işte yürü Kuday nasip kılsın. Kıyımlagan Allah'tan nasip kılsın. Oo. Geldi. O da kalmazlar. Şeflerimiz boş boş. Geldi. Allah ciddir. Algılar. Allah. En приятный момент бүгүнкү субботниктеги. Келсеңиз bakalım ondan koşuyoruz mu? Aç ulan. Aç ol, mal olup jey bergil. Gel abi bana. Ali kaka ketip kaldı o ya. Ali kaka kuru kaldın da. Allah razı olsun. Ova. İşte işine bereke mezgili cengiz versin. Tapkan tergen berekeli olsun. Ay rahmat. Sen tumak versin. Rahmat jigitler. Sizlerge rahmat, sizlerdi jakşı görem.